Bibiliya, igitabo gisomwa kurenza ibindi ku isi, igitabo cyemerwa n'amamiliyoni y'abantu nk'icyahumetswe n'Imana, igitabo kirimo amateka y'isi. Iki ni ikiganiro Bibiliya n'ubumenyi hamwe na Cleophas bikora Imana. Ni buri ku cyumweru saa 5 z'amanywa, ukongera kucyumva kuwa kabiri saa 12 z'umugoroba. Turagenzura ukuri kuri mu nkuru za Bibiliya dukoresheje ikoranabuhanga rya none. Muri Bibiliya harimo inkuru nyinshi zitangaje zigaragaza ukuboko kw'Imana, nyamara uzihuje n'iki gihe turimo wasanga uko Bibiliya yanditswe atari ko yakwandika. Wakwibaza uti ese ko Isiraheli basengaga Imana ikabaha gutsinda umwanzi, uwo mwanzi we yabaga atari ikiremwa cy'Imana? Ese Bibiliya ntivuga ko Imana yaremye umuntu imukunze? Ese ubwo Isiraheli bari mu Misiri, ko Bibiliya ivuga ko Imana yateye Farawo kwinangira kugeza aho we n'ingabo ze bashiriye mu nyanja, ubwo Farawo ntiyaba yarazize ubusa? Hari ibibazo byinshi bitandukanye umuntu usomye Bibiliya agenda yibaza, ari nayo mpamvu abantu benshi bagiye kandi na n'ubu bagikora ubushakashatsi butandukanye kugira ngo bamenye ubusobanuro bwimbitse kuri Bibiliya. Komeza dutege yombi. Kera habayeho umusore watuye hasi umugabo w'inkorokoro maze arokora ubwoko bwe. Tugendeye kuri Bibiliya, Dawidi yagiye mu mujyi wa Isiraheli kuhatuza umuryango n'abanya-Isiraheli. Umuhungu yari wuzuye ubuhanga, yubatse ingoro maze ayishyiramo ubushyinguro butagatifu. Dawidi na Salomoni bagize Isiraheli igihugu. Ese yaba ari inkuru isanzwe cyangwa iya nyayo? Imyaka 3,000 nyuma yaho, ese haba hari ibimenyetso bishingiye kuri iyi nkuru ivuga abami bakomeye bubatse Isiraheli? Duciye mu Misiri, Siriya na Yorodaniya, tugiye kureba ibyo bimenyetso by'aba bami. Iyi nkuru izwi na benshi. Turi mu kibaya cya Gasi, nyuma y'imyaka 300 aho Abayisiraheli batazi imirwanire bari bagiye kurwana n'Abafilisitiya. Ibinyejana byashize Abayahudi nta kindi bazi kitari umubabaro, inzara, ubucakara no kwakirwa nabi mu bihugu by'amahanga. Gusa intsinzi yari igeze ku muryango. Abafilisitiya bari barigize akaraha kajya he, ingabo yabo ikomeye yahamagaje uza ngo barwane, habura Umuyisiraheli n'umwuza. Gusa umusore muto yiyumvishijemo umurava afata umuhumetso maze arasibuye uwo mugabo. Goriyati yaguye hasi maze uwo musore araza muca umutwe, Abayisiraheli batsinda batyo. Uyu Dawudi niwe wagejeje Abayahudi muri Yerusalemu, akuraho intambara zari zimaze imyaka 2,000 nyuma yo kuva mu Misiri kw'Abayisiraheli. Bibiliya itubwira ko Salomoni umuhungu we yari agatangaza. Ubuhanga bwe bwigaragaje ubwo abagore 2 baburanaga umwana bamuje imbere. Salomoni yategetse ko umwana bamusaturamo 2, maze umugore umwe avuga ko aho kumusaturamo 2 bamuha mugenzi we, ariko agasigara ari muzima. Salomoni nibwo yahise amenya ko nyina w'umwana ari uwo wanze ko bamusaturamo 2. Muri Bibiliya y'Abaheburayi mu mazina yiganjemo harimo Dawudi na Salomoni. Nk'uko inyandiko zagiye zibigaragaza, Dawudi yaguye ubwami bwe kuva ku mipaka ya Misiri kugira muri Mesopotamiya. Agira Yerusalemu mu murwa we, maze Uwiteka amusezeranya kwagura ubwami bwe kw'inkomoko izahoraho ubuziraherezo. Kubemera Bibiliya, Isiraheli yabaye igihugu gishingiye ku kwemera kumwe, ibi gihugu cyeguriwe Imana imwe yo mu ijuru. Amihayi Mazar, umwarimu muri kaminuza yitwa Université Hébraïque de Jérusalem, arakomeza. Dawudi na Salomoni ni abantu b'ingenzi mu mateka y'Abanya-Isiraheli, ariko cyane cyane Dawudi wagize uruhare mu ishingwa ry'ubwami bw'Abayuda na nyuma mu myemerere y'Abakristo. Ubwami bwe ntibuvugwa gusa n'Abayahudi, ahubwo na Yezu ubwe arabuvuga, naho ku bagendera ku myemerere ya Kisilamu bagafata Dawudi na Salomoni nk'abahanuzi. Abakristo benshi babonamo abo bagabo ingero nziza z'ubutwari n'umurava. Ariko se siyansi yo ibivugaho iki? Ariko se abagabo babayeho ryari? Eric Klein, umushakashatsi mu by'amatongo ya kera,
akaba n'umwarimu muri kaminuza ya George Washington iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arakomeza. Niba Dawudi na Salomoni barabayeho, baba barabayeho mu kinyejana cya 10 mbere ya Yezu. Inzobere zibyemeranyaho ntizihuriza ku bindi, ariko babayeho mu kinyejana cya 10. Ibi byatumye abashakashatsi benshi bajya gukora ubushakashatsi mu mujyi wa Yerusalemu n'ahandi hatandukanye ngo bamenye niba koko Dawudi na Salomoni barabayeho. Gusa hari abavuga ko izi nkuru z'aba bagabo zaba ari inkuru z'ibitekerezo n'imigani. Gusa nk'uko Dawudi na Salomoni bivugwa ko babaye mu mijyi, ibi byashobokaga korohera abashakashatsi kumenya niba ari abantu babayeho cyangwa niba ari inkuru zishingiye ku bintu bitabayeho. Umujyi wari munsi y'ubutaka, Ese Dawidi, aha niho haradufasha gushakisha neza ibya Dawudi na Salomoni. Ni inzira ica munsi y'ubutaka Dawudi yubatse. Mu gitabo cya Samweli havugwamo ko Dawudi yakoze inzira yo munsi y'ubutaka. Kuri uwo munsi yaravuze ati umuntu wese uzatsinda Abagebuzeyari maze agaca muri ubwo buvumo azaba umuyobozi n'igikomangoma. Dawudi yifashishije ubwo buvumo kugira ngo ashobore gufata umujyi wa Yerusalemu. Aho ubuvumo bubonekeye, abashakashatsi babonye ko ubuvumo bwabayeho kera cyane. Bacukuye urutare bakoramo inzira ndende. Ni inzira ubona ko yabayeho ku ngoma ya Ezekiyasi. Ibisigazwa byasanzwe muri iyo nzira nibyo byafashije abashakashatsi baza kubona ko ubwo buvumo bwaba bwarabayeho mbere ya Dawudi. Eric Green, umushakashatsi mu by'amatongo ya kera akaba n'umwarimu muri kaminuza ya George Washington, arakomeza. Bibiliya itubwira ukuntu Dawudi yafashe umujyi, tuzi neza uburyo yabikozemo. Ibigaragaza ko Dawudi yabayeho ntitubikura mu mujyi akomokamo cyangwa abaturage be, ahubwo umubanzi be. Bibiliya igaragaza Dawudi nk'umurwanyi ukomeye watsinze abanzi be haba mu nkengero za Yerusalemu. Atsinda ubwoko butandukanye harimo Abaramu, Abamowabu n'Abanyedomu. Ubutaka yafashe akaba ari bwo yubatsemo ubwami bwe, bwavaga kuri Yorodaniya kugera ku nyanja ya Mediterane. Umuhungu we Salomoni wabashije gushyira ubushyinguro bw'isezerano mu mutekano, nawe yahamyaga ubutwari bwa Dawudi. Gusa n'abanzi be bamuvugaga imyato. Intsinzi ye yakomereje mu bamukomotseho, batangira kumwandikaho inkuru zitandukanye kugeza ku rutare rwa Teldani. Gilaguk, umushakashatsi, arakomeza. La stèle de Teldani, La stèle de Teldani ni ibuye rinini ryanditseho inyandiko yanditse mu Kinyarumeniya. Iryo buye ryanditswe n'umwami wafashe imijyi 60. Ibyanditse kuri iryo buye byamufashaga kwibuka ibyo yagezeho. avec ce monument, il commémore ses victoires. Ibyari kuri iryo buye bishobora kuduha amakuru atandukanye n'ayo twari tuzi. Kuri iryo buye handitseho ngo Beit David, bisobanuye ngo inzu ya Dawudi. Birashoboka ko ari bwo bwa mbere waba wumvise ibi. Kubashakaga kumenya niba Dawudi yarabayeho, iryo jambo ryari ritangiye kubaha icyizere. Ibyo babonye byagaragazaga ko Dawudi yari umukuru w'ubwoko runaka, yari uwashinze igihugu mbere y'urupfu rwe. Eric Green, umushakashatsi mu by'amatongo ya kera akaba n'umwarimu muri kaminuza ya George Washington, arakomeza. Ivumburwa ry'ibuye rya Teldani mu myaka y'1993 n'1994 ririmo ibintu by'ingenzi byerekeye Dawudi, kubera ko we n'ubwoko bwe nibwo hari aho bari bagaragaye hatari muri Bibiliya. Ni igihamya ko babayeho. C'est la preuve qu'ils ont bien existé. Ibi byabyerekana ko inkuru ya Dawudi na Salomoni iri muri Bibiliya ivuga ibyabayeho. Muri Bibiliya ngira ngo yibuka inkuru ya Dawudi ukuntu yatsinze Goriyati wo mu mujyi wa Gasi. Ariko si umujyi ubu twawubona. Ni umujyi wa Filisitiya wo mu gace ka Terisafi. Umujyi wa Gasi wagarutsweho cyane muri Bibiliya. Gusa nta cyagaragazaga ko uyu mujyi wasenywe na Dawudi. Kuri ubu uwo mujyi ntukibaho. Gusa abashakashatsi benshi ntibiyumvishaga impamvu uwo mujyi wabuze. Ngo uwo mujyi Goriyati yakuriyemo
umugabo w'igihangange waje gutsindwa na Dawudi. Gusa iwe kuba yarabayeho byasigaye ari urujijo. Ese kuba Goriyati nta kigaragaza ko yabayeho, ibi byatuma abantu bavuga ko na Dawudi atabayeho, ko ahubwo abanditse iyo nkuru bari bazi neza amateka, bakaba barashatse kuyaryoshya bakongeramo abantu b'ibihangange nka Dawudi na Goriyati? Bibiliya ivuga ko ubwami bwagutse kubera Dawudi n'ingabo ze, aho nyuma yaho baje gutahana intsinzi ikomeye nyuma yo gutsinda abanyedomu, kuko Uhoraho yahaga intsinzi Dawudi n'ubwoko bwe aho yajyaga hose. Gusa abanyamateka bavuga ko abanyedomu bari abantu bikoreraga gusa ubuhinzi n'ubworozi, ku buryo batirirwaga bijandika mu ntambara. Inkuru ya Dawudi ikaba yaragiye yongeramo ibitero Dawudi atagabye kugira ngo ubutwari bwe wabukuze mu mitwe y'abasomyi. Ibyinshi byatangiye guhinduka ubwo Profeseri Allen Mayer, umushakashatsi akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Bar-Han yo muri Isiraheli, na bagenzi be batangiye gukora ubushakashatsi mu bisigazwa byo muri Yorodaniya mu matwari yahoze ari ayo muri Edomu. Ibyo babonye byerekana ko utahakana imbaraga n'ubushobozi by'abanyedomu. Abanyedomu bari abahanga mu gutunganya umuringa, kandi uburyo bwiza babikoragamo kwari ugushongesha n'umuriro ibyo babaga bakuye mu birombe by'umuringa. Abo bashakashatsi icyo basanze muri Edomu nta mabuye y'umukara yabaga yasigaye aho bashongesherejaga umuringa. Gusa ayo mabuye nayo yabaye ingirakamaro ku bushakashatsi bwa Profeseri Meya na bagenzi be. Ingano y'ayo mabuye yagaragaza ko abanyedomu bari abaturage basobanutse kandi bakorera hamwe. Bari abaturage bari bamaze gutera imbere, aho batunganyaga umuringa bakawugurisha ku buryo nta muntu utari kwifuza kwigarurira ku gace. Hifashishijwe ikoranabuhanga rya carbone 14, byagaragaye ko izo ntambara zaba zarabayeho mu gihe nk'icyo Bibiliya ivuga. Profeseri Meyer arakomeza. Nous avons démontré que les Édomites avaient... Twemeje ko abanyaedomu baba barabayeho, bariho hagati y'ikinyejana cya 12 n'icya 9 mbere y'igihe cyacu. Ni ikoranabuhanga ryabigaragaje. Birashoboka ko rero Dawudi yaba yarageze muri ako gace. les Édomites dans cette région. Gusa niba Dawudi hari ibyo yasize muri Edomu ntiturabibona. Profeseri Meya na bagenzi be bakomeje gukora ubushakashatsi ngo bamenye niba koko hari ibigaragaza ukubaho kwa Dawudi. Iyo ushaka kumenya ubuhangange bwa Dawudi, ikikuza mu mutwe bwa mbere n'urugamba rwa mbere yarwanye n'Abafilisitiya agatsinda Goriyati ingabo ikomeye y'Abafilisitiya. Mwibutse ko iyumva rero disangano kumvikanira ku murongo wa 89.4 FM kuri murandasi, watwumvira kuri @radisangana.com cyangwa ukatwumvira kuri application ya Radio Garden. Turi mu kiganiro Bibiliya n'ubumenyi, turi kukubwira ku bami babiri babaye ibihangange mu mateka ya Isiraheli, aribo Dawudi na Salomoni. Abafilisitiya bakoranyije ingabo zabo kugira ngo bajye ku rugamba. Mu ngabo z'Abafilisitiya havuyemo umugabo muremure kandi munini, maze Abayisiraheli bose bashya ubwoba. Nta gushidikanya ko Dawudi umutima utari mu gitereko mbere yuko yemeza kurwana na Goriyati. Buri wese wasomye Bibiliya azi umusozo w'inkuru. Imyaka myinshi kugeza na n'ubu ndi kubikubwira, haracyavuga iyo nkuru. Ku bakristo iyi nkuru ni urugero rwiza ku banyamurava, abanyamuhate n'abemera Imana. Gusa ku bandi biyeguriye kwemezwa n'ibimenyetso ngo ni inkuru isanzwe nk'izindi twagiye twumva mu buzima busanzwe, kubera ko nta muntu n'umwe wigeze agaragaza ko Goriyati yaba yarabayeho. Niyo mpamvu ivumburwa ry'ibuye rito rya santimetero 5 ryashishikaje abashakashatsi benshi. Nibuye ryakuwe ku butaka bwahoze mu gace ka Safi mu mwaka wa 2005, bikaba byaragaragaye ko ryabayeho hagati y'igihe cyiswe Ese Dawidi kugeza mu kinyejana cya 10 mbere y'ivuka rya Yesu. Aurat ni ijambo ryari ririho, ryari ryanditse mu rurimi rwa kera rw'Abafilisitiya, gusa mu buryo bw'imivugire y'Abaheburayi aho bayivugagamo go, bivuze ko Aurat yari Gorati. Mu Baheburayi ijambo ryaje guhindukamo Goriyati. Uyu se yaba ari Goriyati tuzi muri Bibiliya? Goriyati se yaba yarabayeho muri icyo gihe? Profeseri Meya arakomeza.
Nous avons ici la preuve très concrète qu'au Xe siècle avant Jésus-Christ, à Gath, les Philistins utilisaient un nom proche de Goliath. dufite ibigaragaza neza ko mu kinyejana cya 10 mbere ya Yezu abafilisitiya bakoreshaga izina rijya gusa na Goriyati. Ibi bikagaragaza ko inkuru ya Dawudi na Goriyati ishingiye ku mateka n'umuco byabayeho. Ibi bikagaragaza ko izo nkuru zishingiye ku bintu n'abantu babayeho. Ce qui signifie que cette histoire est basée sur des faits, des personnages et un contexte bien réel. gusa hari abashakashatsi bagiye bagaragaza ko inkuru za Dawudi na Goriyati zuzuyemo ibintu bidasobanutse. Isiraheli Finkelstein, umwarimu w'ubushakashatsi mu bya kera muri kaminuza ya Tel Aviv, arakomeza. Ntidushobora gufata iyo nkuru nk'inyandiko y'amateka y'ubuzima bwa Dawidi. Sur la vie de David. Mu gitabo cya Samweli umutwe wa 17 umurongo wa 4 kugeza ku wa 7 hagira hati: bukeye mu rugerero rw'abafilisitiya havamo intwari yitwa Goriyati w'i Gati. Ikirere cye cyari mikono 6 n'imitwe imwe y'intoki. Yari yambaye ingofero y'umuringa ku mutwe n'ikoti ribohesheje iminyururu. Kuremera kwaryo kwari shekeri z'umuringa 5,000. Ku maguru yari yambaye ibyuma bikingira imirundi kandi anigirije agacumu k'umuringa mu bitugu. Urusi rw'icumu rye rwari rumeze nk'igiti kiboherwaho imyenda. Kuremera kw'ikigembe cyarwo kwari shekeri z'ibyuma 600 kandi uwamutwazaga ingabo yamujyaga imbere. Amateka agaragaza ko abanyamisiri nabo barwanye n'abafilisitiya. Amashusho agiye ashushanyijeho ingabo zirwana niyo yagufasha kumenya uko abanyamisiri barwanye n'abafilisitiya. Aya mabuye agaragaza ibikoresho abafilisitiya babaga bitwaje. Abafilisitiya bigaragara ko babaga bafite inyogosho zitangaje. Intwaro zabo ntizabaga ari ibyuma, ahubwo birashoboka ko zari zikozwe mu mpu. Babaga bitwaje ibihosho, imihumetso n'izindi ntwaro za gakondo. Isiraheli Finkelstein, umwarimu w'ubushakashatsi mu bya kera muri kaminuza ya Tel Aviv, arakomeza. Mu by'ukuri Goriyati uko asobanurwa si uwo mu kinyejana cya 12, icya 11 cyangwa icya 10 mbere ya Yezu, ahubwo asobanurwa nk'umusirikare w'umugereki wikwije ku ntwaro wo hagati y'ikinyejana cya 7 n'icya 5 mbere ya Yezu. Kubera ikirere imyambarire ya Goriyati yaba igaragara mbere y'igihe cyayo, gusa ibi kubyumva biroroshye. Abanditse iyi nkuru iri muri Bibiliya babayeho mu myaka 300 nyuma yaho. Nk'uko nabikubwiye kare, hari ibuye ryagaragaje ko habayeho umusirikare w'umufilisitiya witwaga Goriyati, gusa Bibiliya y'uburyo yamusobanuyemo nibwo bwateye urujijo. Ese Dawidi we yaba nawe ari umuntu wabayeho ariko agatwererwa ibigwi mu rwego rwo kumugira igihangange? Salomoni umuhungu we se we yaba ari we wubatse ingoro ashyiramo ubushyinguro bwera? Isura y'umwami Salomoni itandukanye cyane n'andi masura y'abami ba kera. Aziho ukuntu yakemuraga ibibazo n'ubwenge, uburyo yubatse ingoro, no kuba yaratunze abagore batari munsi ya 700. Kugira abo bagore bose byaba byari bimumariye iki? Ku nzobere, Salomoni ni igisobanuro cy'amahoro, ubuhanga, ubukungu no kwaguka. Nk'uko Bibiliya bivuga, Salomoni yubatse ingoro ashyiramo ubushyinguro bwera, igihugu kigira cyiza. Yari umukire n'umuhanga kurusha abandi bame bose bo ku isi. Ese ubwo butunzi bwose bwagiye he? Ni hese hari itongo ry'iyo ngoro itangaje? Remy Reich, umwarimu w'ubushakashatsi mu bya kera muri kaminuza ya Haifa, arakomeza. Il faut bien admettre qu'il y a des contradictions entre ce que rapporte la Bible sur ces deux rois et leurs activités. Tugomba kwemera ko Bibiliya idahuza kuri abo bami n'ibyo bakoze. Cyane Salomoni wubatse ingoro itangaje, nyamara hakaba nta nimwe mu nyubako yigaragara. Ntitubona n'ibisigazwa bya bimwe muri ibyo bintu by'agaciro. Harimo itandukaniro ku nkuru zo muri Bibiliya n'ibyo twavumbuye. Il y a une vraie contradiction entre les écrits et nos découvertes. Ese birashoboka ko ubwami bwa Salomoni bwaba bwarazimiye budasize ikimenyetso na kimwe? Isiraheli Finkelstein, umwarimu w'ubushakashatsi mu bya kera muri kaminuza ya Tel Aviv, arakomeza.
Pour être honnête, tugendeye ku bushakashatsi ku bya kera Salomoni yaba koko yarabayeho, igisubizo ni oya. nyamara i Yeruzalemu na n'ubu hari abemera ko Salomoni yubatse ingoro ya mbere yaje gusenywa nyuma ikazongera kubakwa. Gusa nubwo Bibiliya igaragaza mu buryo budasanzwe iyo ngoro, nta kigaragara iyo ngoro yasize. Ibi bigatuma bamwe bavuga ko iyo ngoro itigeze ibaho. Iyi ngoro igendeye kuri Bibiliya yaba yarubatswe mu kinyejana cya 10 mbere y'ivuka rya Yezu. Gusa mu mwaka w'1980 abashakashatsi bavumbuye ibindi. Ahantu hitwa Ainadara muri Siriya bahasanze urusengero rwo ku bwa Salomoni rugaragaza neza ko ari rwo rusengero rwa mbere. Urwo rusengero rwari rwarasenywe hasigaye inkuta gusa. Ku nkuta hagaragaraho inyamaswa zitandukanye nk'intare n'ibindi bisimba bigaragara mu buryo butangaje. Urwo rusengero uko rwari ruteye, urebeye hasi kuri fondasiyo, rwari rufite ibimenyetso 35 ruhuriyeho neza n'uruvuga muri Bibiliya ko Salomoni yubatse. Abahanga ntibemeza ko urwo rusengero ari rwo Salomoni yubatse, ariko bavuga ko ahubwo abanditsi iriya nkuru bitije rwa rusengero mu nkuru bashyize muri Bibiliya. Eric Klein, umushakashatsi mu by'amatongo ya kera akaba n'umwarimu muri kaminuza ya George Washington, arakomeza. Dushobora kubona ibintu mu bundi buryo. Abanditsi ba Bibiliya bari bazi uko ingoro yo muri icyo gihe yari imeze, bikaba bishoboka ko bashimishijwe no kwerekana urwo rusengero rwa mbere rw'imyaka 300 bakarugaragaza ko rwari rumeze nk'urwa Salomoni. Gusa kuba kuri ubu hataragaragara urwo rusengero rwa Salomoni biragoye kubyemeza, kubera ko muri Yeruzalemu na kimwe kigaragara cyemeza cyangwa ngo gihakane ukubaho kwa Salomoni. Gusa muri ibi hari icyo twakuramo. Isiraheli yari ikikijwe n'ubwami bubiri bukomeye, ubwami bw'Abanyamisiri mu majyepfo n'ubw'Abanyasiriya mu majyaruguru. Mu majyepfo mu mwaka wa 925 mbere y'ivuka rya Yezu, abo kwa Farabo bari barigaruriye igice kinini cy'amajyepfo ya Isiraheli. Bibiliya ivuga ko hari umunyamisiri witwa Shishaki wari warigaruriye Isiraheli. Shishaki ngo yaje muri Isiraheli ajyana imitungo yose, yaba iy'umwami n'abandi, ajyana zahabu zose Salomoni yari yarakusanyije. Nyamara mu Misiri kuri rwa rukuta nakubwiye kare, Abanyamisiri bagiye bashushanyaho intambara zo hambere, nta gitero cya Shishaki muri Isiraheli uhabona. Mu gihe Bibiliya imushinja gusahura imitungo yose ya Salomoni. Ese ko gusahura babifataga nk'igikorwa cy'ubutwari, ari nayo mpamvu bagendaga babyandika ku mabuye, ni gute Shishaki yaba yarasahuye muri Isiraheli niba byandike? Byabasa ahubwo bitarabayeho? Gusa nta gisubizo kuri ibyo, kubera ko mu ntambara Abanyamisiri barwanye yo muri Yeruzalemu naho bayanditse. Uko abashakashatsi bakomeje gushakisha muri Siriya, bagiye bavumbura ibisigazwa by'inyubako zimeze neza nk'izo Bibiliya ivuga ku bwa Salomoni. Nyamara muri Isiraheli ntazo. Ibintu byaje kwerekana ko Salomoni niba yarabayeho, yaba atari umwami muri Isiraheli, ahubwo mu bihugu by'amahanga. Dawidi na Goriyati bo hagaragaye bimwe mu bigaragaza ko baba barabayeho, ariko Salomoni ntabyo. Dukurikije iby'izi nkuru z'aba bagabo batatu, twavuga ko abanditsi inkuru bashatse kwitakagiza, bigatuma bifashisha abantu n'ibikorwa by'abandi bakabishyira mu mateka y'Abayisiraheli. Umukristo yemera ikintu uko yakibwiwe cyangwa yagisomye, ariko umushakashatsi aba agomba kumenya impamvu icyo kintu cyanditswe cyangwa cyavuzwe. Intego y'iki kiganiro si ugutuma wemera ibyo tukubwira cyangwa ngo ureke imyemerere yawe, ahubwo ni ukukungura ubundi bumenyi butavugwa muri Bibiliya. Iki ni ikiganiro Bibiliya n'ubumenyi, ngende Cleophas bikora Imana, dusubire ubutaha. Bibiliya, igitabo gisomwa kurenza ibindi ku isi, igitabo cyemerwa n'amamiliyoni y'abantu nk'icyahumetswe n'Imana, igitabo kirimo amateka y'isi. Iki ni ikiganiro Bibiliya n'ubumenyi hamwe na Cleophas bikora Imana. Ni buri ku cyumweru saa 5 z'amanywa
ukongera kucyumva kuwa kabiri saa 12 z'umugoroba. turagenzura ukuri kuri mu nkuru za Bibiliya dukoresheje ikoranabuhanga rya none.